Ndabashimwe se mukomeza gukanda subscribe no gukenera ibiganiro bya Le27. Ubuyobozi bw'u Rwanda urangajwe imbere cyangwa se buyobowe na Perezida His Excellence Paul Kagame bukomeje kunengwa by'umwihariko n'ibitangazamakuru by'umwihariko bitandukanye ku isi, harimo BBC News, harimo African News ndetse n'inyamakuru byinshi bitandukanye bikomeye by'umwihariko muri Afrika ndetse no ku isi muri rusange. Bakomeje batangaza bavuga ko witwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akomeje kugira by'umwihariko amateka asa nkaho avangavanze, by'umwihariko nyuma yaho yagiye atangaza ko adafasha umutwe wa 23 mu bitangazamakuru byinshi bitandukanye ku mugabane w'Iburayi. Byakomeje byandika bivuga ati u Rwanda rusa nk'urwivuyemo rukemera ko rufasha umutwe wa 23 nyuma y'igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se Donald Trump. Ubuyobozi bw'umutwe wa 23 bukomeje kuvuga ko byanze bikunze ngo u Rwanda rutababereye urwiza nyuma yaho rubatabye mu nama rukemera gutangaza ko rubafasha. Benshi bakomeje kwandika bavuga ati hagati y'umutwe wa 23 ndetse n'u Rwanda harimo umwuka utari mwiza. Ibyo kuvuga ko harimo umwuka utari mwiza nabyo nibigaragaza yuko byanze bikunze hari umwuka wari mwiza hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Abantu benshi bagiye bandika cyangwa se bavuga yuko u Rwanda rufasha umutwe wa M23 ariko u Rwanda rukabihakana. Ku itariki 24 z'uku kwezi nibwo hasohotse itangazo rya ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na wundi ni Matilda Mukantabana. Yagiye atangaza byinshi avuga ko u Rwanda rwemeye kumugaragara ko rufasha umutwe wa 23 ariko bakavuga ko uburyo babufashamo ari mu buryo bw'ubwirinzi. Abantu benshi bagiye bavuga ati se koko niba u Rwanda rwemeye ko rufasha umutwe wa 23 ubwo ntabwo byaba bisobanutse ko ibintu byose byangijwe mu gihugu cya Kongo byazabazwa u Rwanda. Nyuma yaho u Rwanda rwemeye ko rufasha umutwe wa 23 Perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta kintu gito arabitangazaho, gusa twagiye tubona amatangazo menshi asohoka Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko ya Marco Rubio, akaba ari sekreteri mu biro by'i Washington DC muri White House, agenda avuga ko u Rwanda ariyo ntandaro y'umutekano mukeya ukomeza kuba mu gihugu cya Kongo. Abantu benshi bakomeje kugira impungenge banagira ikibazo ku Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane ko iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakwijunditse ikishoboka cyose kirakorwa. Nta muntu ushobora kuvuga ko byanze bikunze Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zikomeje kugira umugambi utari mwiza ku gihugu cy'u Rwanda. Ari nayo mpamvu igitutu cyashyizweho cyatumye Leta y'u Rwanda iyobowe na Perezida Paul Kagame yahisemo gusaba uwitwa Matilda Mukantabana ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika, akamubwira ati byanze bikunze ko bagenda kose ugomba gusohora itangazo. Nyuma yaho dushyizweho igitutu Leta Zunze Ubumwe za Amerika tukemera ko u Rwanda rufasha umutwe M23. Nubwo batangaje ibi ngibi ariko bagiye babisobanura bavuga ko nubwo babafasha ariko ngo ibyo babafashamo ntabwo ari ukurwana cyangwa se guteza umwuka mubi mu gihugu cya Kongo, ahubwo ngo babafasha mu rwego rw'ubwirinzi ndetse no kurwanya umutwe FDLR ushaka gutera u Rwanda ndetse no kugarura amacakubiri mu Banyarwanda. Ibi byakomeje kuvuga bivuga ati se ko twumva ibintu mwasobanuriye ari ibintu byiza kubera iki mutahereye kera mu byemera. Ibi ngibi nabyo byakomeje gutera ikibazo by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kugira icyo zibivugaho. Niki twakitega ese ko u Rwanda baraza kurufatira ibihano cyangwa se bakureho ubuyobozi igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byanze bikunze twamaje kubona ko kijya aho gifite inyungu. Nyuma yaho Donald Trump yemerewe amabuye y'agaciro diyama n'ibindi muri Kongo ndetse yabyemerewe na Felix Tshisekedi, yaje gukomeza kwikoma igihugu cy'u Rwanda nyamara yari afitanye umubano na Perezida Paul Kagame. Bandi bakavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kubona ko umuperezida mwiza Afrika ifite zitangira kukugendaho mu rwego kugira ngo zigukoreshe cyangwa se zigukure ku buyobozi kugira ngo bazakomeze bayobora Afrika y'ibicucu. Abantu benshi bakomeje kuvuga ati byanze bikunze Felix Tshisekedi yatanze za miliyoni z'amadolari zitereka ku meza y'i Washington muri White House, abwira Donald Trump ko agomba kumukorera ibishoboka byose ariko akamukiza ubuyobozi bw'u Rwanda. Donald Trump yagiye atangaza avuga ko u Rwanda koko ngo rufasha umutwe wa 23 ngo kandi rukanakomeza no gukora uko bishoboka byose kugira ngo bakureho ubuyobozi bwa Felix Tshisekedi. Nyuma yaho igitutu gishyizwe ku mutwe wa 23 bakava mu mujyi wa Uvira bakagaruka i Goma, uwitwa Felix Tshisekedi bisa nk'aho bitamushimishijeho cyane ku buryo ngo yifuza ko umutwe wa 23 wasohoka i Goma ngo bakajya
mu gihugu cy'u Rwanda ngo cyane ko atari abanyarwanda. Uwitwa Wiringoma ni umwe mu bakunze kugaragara ku mbuga nkoranyambaga imbere y'igisirikare cya M23. Yakomeje gutunga agatoki nubwo bitigeze bijya ku mbuga nkoranyambaga, ariko abantu benshi bari mu nda y'ingoma ya M23 bakomeje gutangaza ko umutwe wa M23 utigeze wishimira icyemezo cy'u Rwanda ngo cyane ko batigeze babagisha inama. Ibintu rero biri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, uwavuga ko ari amahano naho yaba yibeshya. Abaturage cyangwa abakene barabipfiramo, abakire nabo bakazamuka. Twe turi kubagezaho aya makuru, ni amakuru yizewe avuga yuko mu buyobozi bwa M23 uwitwa General Makenga akaba ari umuyobozi w'igisirikare cy'uyu mutwe, ndetse n'umuvugizi wacyo nta wundi ni Colonel Nanga, ndetse n'uwakunze kugenda agaragara ku mbuga nkoranyambaga nta wundi ni General Wiringoma. Ibintu byose byagiye bigenda bitangazwa rero bisa nkaho bitashimishije ngo uyu mutwe, nyuma yaho bemeye kuva mu mujyi wa Uvira bakagaruka mu mujyi wa Goma. Ibi byose ngo bagiye babikora mu rwego rw'uko bubashye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo ariko ngo nyuma yaho bigaragaye ko basa nkaho batereranywe mu buryo bugaragara, ngo bashobora gufata icyemezo cyo kongera gusubira mu mujyi wa Uvira. Ese koko umutwe wa 23 ko wanangiye? Igisirikare cy'u Burundi nacyo kikaba cyaranze kuva muri ubu burasirazuba bwa Kongo, bakomeje kurwana intambara y'agafiririzo. Ese wakibaza ngo ni iki kizakurikira? Ese koko umutwe wa 23 uzongera gusubira Uvira? Nibyo koko buri uko bwije nuko bukeye amasasu urufaya rwayo ruravuga. Abantu benshi bakomeje kwatakana, benshi barapfa, umuturage arahunga, by'umwihariko abaherereye mu burasirazuba bwa Kongo. Ese koko turitega iki ku mutwe wa 23? Uremera kurekura umujyi wa Goma nk'uko byagenze muri 2012? Ese koko urakomeza kwataka wongere usubire muri Uvira, ndetse uzanakomeza ufata ibirometero werekeza Kinshasa? Turaza gukomeza kugenda tubikurikirana turebe nimba koko umutwe wa 23 uzagufata icyemezo. Uraza kumvira Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite inyungu mu gihugu cya Kongo. Ese umutwe wa 23 koko wakomeje kurakarira ubuyobozi bw'u Rwanda burangajwe na imbere na Perezida Paul Kagame? Umuyobozi w'u Burundi nta wundi ni Ndayishimiye Evariste ukunze kwitwa Neva. Ubwo twese dukomeje gutega amatwi no gukurikirana ibi aho biza guherera. Ubuyobozi bw'u Rwanda umwuka twavuga ko aka kanya utameze neza hagati y'u Rwanda na M23, cyane ko ngo ibyatangajwe batigeze bajya ku meza ngo babiganireho. Wamenya nimba ari ukuri kuzuye 100%, ariko byanze bikunze ngo nta nduru ivugira ubusa. Nubwo u Rwanda rwabyemeye, ariko koko ni byamaze kugaragara ko u Rwanda rushobora kuba ruvuga ukuri, ariko Amerika ntabwo igendera ku kuri, ahubwo yo igendera ku cyitwa inyungu. Iyo bafite inyungu ntacyo batakora. Bakuye ubuyobozi bwinshi butandukanye muri Afurika, bishe benshi muri Afurika, nyuma yo kugaragara ko Perezida Paul Kagame ari umwe mu bayoboye Afurika, ndetse akaba n'umwe mu baperezida beza Afurika yaba yaragize. Ibi ngibi rero byatumye bakomeza kumurwanya bivuye inyuma. Ikaba ariyo nkuru mbi rero twavuga ko ubu tuvugana iri mu bitangazamakuru byinshi bikomeye muri Afurika ndetse no ku isi, nyuma yaho Amerika ikomeje kotsa igitutu ku gihugu cy'u Rwanda. Twese dukomeje gufatira iry'iburyo ubuyobozi bw'u Rwanda burangajwe imbere na Perezida Paul Kagame, tunakomeza gusaba rugira ngo aduhe umwuka mwiza wongere ugaruka hagati y'u Rwanda ndetse n'umutwe wa 23, cyane ko nk'uko babyemeye bavuze ko nyine ari mu rwego rw'ubwirinzi. Twese dukomeje kubikurikirana, mukomeze kugira ibihe byiza.